Murakoze cyane mucamanza ko mikaze ngire mbanze sinza kwizimba amagambo. Umukiriya wanje ujire dasazira karengane kadasanzwe. Urya mugoroba nyine ashinjwa yari yabanje mukazagowambwa ayo masaha ageze arataha nyine bisanzwe nyine ukagenza. Ageze aho yitwa gukora icyaha ategwa n'umwara kamodokari ngo zamubwire icyo cyamubwira. Ahageze abiyakirira icyo cyaha agihamwa nabi bidashishojwe. Nicyo dushakira ubutabera umushozanye ubushishozi muradushumba igihana ashoje kuko ibyo ashinzwe bidafashe. Kandi rwose mucamanza amashama ashumbya habuze ishungu turebye kandi n'ubishinzwe. Murakoze cyane kumpa umwanya ngira ngo ahari ntabwo ntinda kuko uru rwose rwaca abantu. Tariki ya 4 z'ukwa 4 ahagana mu masaa 4 nibwo uyu rwose niyo mukiza benshi bazi nka Jiridasi yakoze icyaha kibi bimwaye akagikora ari muzima atarwaye akagikora nkana ndetse ku mwana ashingiye kamurusha ingufu. Nibwo yamufashe ku ngufu amwangiririza imyanya y'ibanga nk'uko byemejwe na muganga. Bityo nge ndumva kwiye gufungwa bakanamutanagana imirungu waratumunga nitumutunga. Ndavuga ikintu umuyobozi ku by'ibyo soreje avuga. Ndasaba kwanza guwa muganga azanywa ryose byo murega. Ndariga icyaha cy'ubunyoma ubunyarwango n'ubunyamaswa. Nguwo muganga uvuzwa ntawe n'ibihimbano bihomye. Nkiri kuri iyo ngingo ubune ndeta nshora ikirego kindi. Hajye gusuzumwa impapuro izo raporo za muganga nk'uko itegeko ribigena. Uhanwe icyaha bwarahanwa. Nge namushinja ibicupuri ibiraporo by'ibiburi. Ntabwo twemera ikimenyetso yari yatanze mu rukiko nk'uko namyaga mbirega. Ndasaba nsuzumirwa ibyo ngibyo mu bushishozi budahinnye. Umukiriya wanjye yarahimwe ntacyo yangirije uyu mwana ntabwo yigeze akora icyaha. Papa hari umurongo nari nabonye nkubona ahantu Bibiliya sa n'ubabwira uwavoka wawe basome bumva icyo uvuga basoma ahubwo nka Zaburi bahite bumva baceceke ntibakubeshyere bikore sibyo? Cyagenda urasetsa agenda rekera ibyo hano bareba gusa ngo ingingo zana ingingo yazana indi urasetsa ntuzi uko bikora ndavamo tuza birakora Bibiliya ntacyo ahidufasha. Urabivugaho iki byo? Erega biri muri dosiye nize neza kesi ye naho urya himba zitanafite umutwe n'igihimba nizo gusigasira ubusimba tugasigarana gusa ubusembwa. Naho tugarutse ku munyabyaha n'uwabikoreweho uvugwa amaha ni amahano akennye ibihano. Mbese ubwo ubundi muzi yuko yanamusigiyemo n'ibirwara bimwe bikomeye bidakira. Si ibyo gusa ndetse nyine kandi bafite ibyago byo kutabyara. Ni ukuri nimugira ikigongo uyu munyabyaha akomeza afungwe ndetse imitungo yose ayakwa ijye guhoza amarira icyo kibondo. Bwana mucamanza munyamategeko reka igitutuno gihina ari ku mucamanza mu ngingo y'130 kandi havugwa yuko amije icyaha nk'iki munsi ya 14 yuko afungwa mvuze burundu nta kugorana mu rukiko. Ariko ingingo ikurikira bivuga neza ko bicyaha mu gihe byemejwe ibimenyetso. Hari n'indi ngingo ikomeye cyane ngira ngo nshingireho urubanza ivuga yuko impapuro mpimbano zitanemeye mu rukiko. Bigize icyaha tukimuryoza ubwo bukoko ni mu butuza mukore ku iperereza ryiza mufate mu idosiye mutunze ibyo biraporo mu biho umwanya ndetse mutinduye akashiteye murasobanukirwa bisozwe mudehe natwe ku butabera maze ukwiriye ikosa riryoze kiriya wanjye agira agahenge. Kandi bwana mucamanza mukore irindi perereza ryiza kiriya wanjye muhogoza ntajya ateza akaduruvaye muhiriwe afite abamuzi mukaza atunze azira abakunzi atunze umwe yamufasha atunze ndetse no mu isibo barabizi ntawe utazi ikibuga agenda. Umvuka fefe kingingo kuvuga goreka ingingo nibyo arataruka ingingo. Erega rwose nyirugushinjwa umuroye indeshyo ukarora ingendo ubona asa na mise kigoroye gusa umucungana nyamacenga ni nk'umucanga mu muceri. Rero rwose nyaguca imanza ruce mukuri ruce mucoca uko uruciye ndacecetse no kumukone mukanura ukwiye niko nabaye ngenda nagiye. Akantu kadapima nirobora dore niko kagaritse umugabo. Akantu
kadapima n'irobo niko kamuhejeje mu gihome. Akantu kadapima n'irobo dore niko kagaritse umugabo. Akantu kadapima n'irobo niko kamuhejeje mu gihome. Kari bikaze mu isomwa ry'ubujure bwa nyuma tunarusoza nta nkomyi. Nyuma yo kwigana ubushishozi n'ubudahumbya mu budahwema, dufashe umwanzuro ugira uti: ibimenyetso batanze bijya gushinja abatanzwe bisa gufondwa n'icyaha, bityo ibyo byose byatanzwe bitumye ushinjwa atangazwa ko agizwe umwere uhambaye. Ndetse urukiko rwasanze uwarezwe ntacyo yangije, rutegeka yuko afungurwa adahamwa icyaha ari urwango. Ndetse muganga bitwaje bagamije kwima impumeko uwaza kurebwa akihuta akagezwa hafi y'ushinja akabazwa byiza byumutse ku bimenyetso byatanzwe.